megalayapost.news. Distrik Magistrate Karibhoi Distrik lingba ka bor ke belapan kop hau katkum ke kendon an jangka section Shispa Rifulai jangka Bharatiya Nagarek Suraksha Sanhita Arajar Fulai mentah ka sengi lapan mi ka hukum bat ka balong ke jing maham persya ikitu kitrai jaka kiba pentut ya ke jing pentrei ke barang ya syat mentah ya ke serok Shillong Western Bypass kani ke jing penmi hukum do Distrik Magistrate Karibhoi ka de halor ke kaipot ke belayo na ke jing ujor daka NHIDCL PMU Mulim East Khasil Distrik hakabala ladon ki katto kat ni ki trai jaka ki balak pentut ya ke jing pentri ya ketika serok Shillong Western Bypass bat ke bahap ha ke senong nong kendong Ribhoi Distrik Distrik Magistrate ke Ribhoi loong ru bakumba kalong menta ya ke bai lutsan halor ke jaka bayai ke serok Shillong Bypass ladap lut bansiu bat ba menta kite ki benta bayai ke serok Shillong Western Bypass ki lade ki jaka jong ke sarkar bat ba kitu ki trai jaka ki bla yo ya ke bai jaka kim dei hok shu ban penwit haba pentri ya ketika serok namar ke jing pentri ke dei ban yat bet chakmat namar kata lingba kani ka hukum ya ka balak penmi do Distrik Magistrate ke Ribhoi lama ham persya ba kino ki briu ni ki trai jaka ki ba penwit ha ke jing pentri ya ketika serok kin sangat ha ki kendon an ha po ka section Arspa Arpulai jangka Bharatiya Nagya Sanhita Arajar Fulai megalayapost.news.